Subscribe to her channel. She's good. She is going to be Miss Teen Meghalaya. Hi. Hi. Come look his now. Okay guys, kini kami akan show. So let me take over. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Sin. Kini ketika vlog dapat ke Pineapple Festival. Kadi one ilada, kadi tu ilada. Kita pelai yang kami lihat juga kadi tu. Namar bam mulai like sini ke juga vlog. It won't be nice. So I was planning that I'll do only the opening ceremony and the closing. Then that is my day 3. And rendang jonga ulah kampiam ta nado mene usat rendang jonga ngam la tang ban keren ru tentang ada pam siang ada pam ngalap tium kluj ulah kampiam tentang let no shis dan chatiem namar lash post tang kalu bijing ya ban boy dem perlong ngalak ler ban ra microphone ngalak charge tang bang ngalak ler ban ra te ban beli yang kedua ru Noki, dan Shabira itu ibaran sebuah idang tiada Thailand penbet dengan lebih kumni dan saya belang bana yang tangan sentan dekat closing ceremony dengan ID card jangan berka t-shirt ada nangnya dengan lain nama mentah latihan dan berendang jangan tip sab show angan legum no banga menen kiran kijoki bayar perform konser lalu ya tan tak ada set kata perlu saya pejakan ke video anda mendapat semua nama kata closing ceremony dan pen EP kumba kalong saya pet paai ini kan pen EP nang lapoi semua dia mentah lapoi hang bola cuma laga tenang ni penting anda sa way sa art living station lapoi man here for metro station di hari de Pasti lah kami yokam. Nak lempong yellow dress juga, nak lapong macam tops juga. Stephanie bila thaj am. A shade ini yang nilai yokam tu dah sih. Nilai ya rap itu teman kalau ya ini. Seto. So, mentang. Kam kidang guna. Malay bibig ko sa. Ni thad. Dia bentar ke kam kidang guna. Dia Lasi ayo kam nilai atri ikut di masa bench kam di modban untuk anda untuk kam akan bang ngalap ban. Tu kata ngalap klet banon rak mikrofon. Ngau kumno halor kan ni kasni. Kapatan mentah kasni ni kabar sikat. Baro lain dili. Jadi kapasan bangawal ini pada festival. Kalau kayo kabar dia pak nak kabita kami halaya mo, nama Kedua kemas gitu. Wih, pilih kawan menen. Nama apa? Sabun plat diberi mereka sumber pak. Katayo kami ayo suka Pineapple Festival. Kenapa show? Ini. Best hati ya. This mixed with honey. Kini baru lain ngan kila ya mat yo pineapple dry bang day. How is it? Ya. Ulang fresh aja. Long pun mesti menjerut-jerut. Kan? Ini kan yo buat Instagram. Selor video ya. Bet kila ya tier 2 packet each. Bak mantap. I love your sunglasses. Stephanie mana sih? Stephanie I really love the sunglasses. Please like, subscribe to her channel. She's good. She is going to be Miss Teen Meghalaya. Just hope so. She's one of the Miss in New Delhi. Like, subscribe, and share.
Okay, thank you. And please must what? I'm Stephanie. I was supposed to say must have new trip. Oh, okay. Yeah, but I'm Stephanie. Yeah. Okay, but this is good. Coba manbahan. And I really love that passes. Minta and yeah, why should I forget them? Ni Pak Jerry. Melaklat mo kan? Pak Penyu. Dia was okay. Tiba lah kena. Kesur na alasan biang. Dia kena biar phone jay along pala dia. Oh, sorry. Coba sama. Iya, Pak. Saya ngaru. Ya, Pak Free. Kena biar Kebut. Lawan kebut. pet ngam lihat kejat kemtu. Kau gira tentu dia nggak. Dia kena pisau halal kan kasih. Halal kan kasih ngasih komen palat nomor beli. First of all, belum kendo ya pi. Nangta sekian yang ujeri. Nangta ikine. Lawan Pak Jerong. Wei, family tu berong. Bahaya, syukran. Pet ya. So, but no issues. Dia kan do review for my blog. Then, tak lah. Mom. Okay, bye. Dia nak duduk menang nge-shoot video kum tu, but Pak Garman dia mentang Bam Joshua, dia pegang dia kerja. Dengan Bam Shua nak ya kan dia. 2 hours later. Ya Allah. 1, 2, 3. Hello, Ông nè. Game ta ngila one ship Kutub Minar ngila Shimbiak nang tia, and now I'm with her and along with these guys. Hi. PTW dan Shander. Ding dan sa ini IWI. Kong pengen dengkit ya plak. Dan ini apa Shander? Aku di kawan. Tem tang ngila dan Kutub Minar makin dia siala mandi kin lek final kini arngun. Ini pada itu. Tem tang ngila. Mentapetnya dan dia apa Kutub Minar sa Chisien and namar ba kia ko awan kai kiti sia ting awan yalam kaya ki and plus ba kila mo banyak lek pai tina kata daw tapai la vlog. Hi kumno pios ngau na Shander photographer nang busy kapten mau vlog photographer ti and kita kata amtangin Shander A few moments later. dia vlog mentau ke konser kelas sedang dia ngidang di Sha tendang jong alasat biang sepang mulai dia ngamtip syongan lek kumno and along enjoy ha. I'm very sorry ngam yo ara bantan video namar bang abun kam than ti ngida wan apa Kutub Minar ti tendang lek stay itu.
Finally lah end program itu. Bye. Okay guys, kini kami keren show. So let me take over. So guys, we have come to the end of this festival. We rock and we're not that satisfied because we want on the floor, but they did not allow us. So till then, till the next festival. So see you guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And go to my channel, The Bali, and subscribe. Thank you. Bye.